Ha? Hotel lang dalam. Ah. Hotel lang baru. Ah, hotel ko nyo. Hotel Nga raw din po ano na Hotel ko ano kan kilo kilo ang laki wala na. Nama nu belum. Laro nyo kaya. Hotel ko. kay bara nun. Ah.
Ini mah, sana rumah. Oh, ini. Oh, Delhi kau. Oh, Delhi lah. Ah, Delhi tu. Tiap dan ram. Kembali kami mengucapkan selamat datang kepada Rizky baru. Selamat datang di kediaman Dara baru, Raisa Rahayu. Selamat datang di kediaman Bapak Zulkifli dan Ibu Lina Rwani di Kampung Ujung Sikumbung, Kecamatan Kulipan, Kabupaten Biren. Berikutnya Lito Baru dan orang tua tercinta kami silakan untuk dapat mengambil siri. Tadi. Hah? Alih.